Den, puasa tahun ayah mah ketatnya. Ketat kunaon, Ji? Teu bisa ngopi-ngopi acan. Ini udah puasa, gimana teh? Den, aing nyurucutkeun cemata, batal teu puasana. Henteu, Ji, lamun ceurik batal. Emang nyurucut kunaon? Tadi ngadahar baso, dadak teuing. Ih, si kehet. Den. Naon, nak? Iya sanu nenden wedang bajigur. Teuing. Ngabibita wae nu puasa. Oh. Jabat amis kieu ah. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Anjeli, ayo tetaruh cingan jeung aing. Apa teh artina kabudul? Naon sih? Kabudul. Naon sia? Data apa abdi mah? Sia yang apal kabudul? Papang sanes. Nya lain atuh Anjeli. Kabudul teh lamun sia-sia teh ngaranna kabudul Anjeli. Ji. Kenapa Ji? Tadi ketemu mantan, Terus? ngaharewes minjem duit. Istri 4, gerak. Ji, lain istri 4 istri tempat. Hampura Den, lebih baik istri 4 daripada istri 1, pasea wae. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun then. We must rock the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like that fun then. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. Relax, ablaze the fire, make it fun then. We must. Ji, kamu kenapa? Saya kecewa Den, Sama siapa? sama Oki Jelidring. Kenapa? Karena Oki Jelidring itu bisa menahan lapar, tapi tidak bisa menahan rindu. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun then. We Jika naon orang wae keur kieu we keur niis. Main yuk Ji. Sorry, aku mah maunya yang serius, bukan yang untuk main-main saja.
Intinya begini. Murad. Iya, Kang. Firman Sahpitra. Iya, Kang. Ujang. Iya, Kang. Mang Uu. Yes. Kita mau di mana, kita mau kemana, mau kumpul atau berpisah, kita masih satu keluarga. Kalau tetap kumpul, kita harus akur. Kalau terpaksa harus berpisah, kita saling mendoakan saja. Biar semua sehat selalu. Tetap menjaga silaturahmi. Kita boleh menengok ke belakang untuk melihat sejarah dan belajar. Bukan untuk kembali. Ka warung rek meuli sarden, balikna rek meuli gula, entong daek ka si Deden jiga gorila.